Ka Central Puja Komiti CPC Meghalaya Kelakren Syai Bakam Kershan ya kegenhun Batu Pelong ya kekudua Satana Baharat Yatra Kanong Pak Shelong ya kenela pentip da ujan sekretari ke CPC Meghalaya UJL Das Hadin Balawai ke Cinglang High Level Meeting Balapanyat da Chief Secretary Kajal Ba DP Waklang ha ke Jingdon Lang Kibor District ke East Khasi Hill Bat Riboh District lembat ke officer ke Tanat Kampok Ying UJL Das ulong bagi riewngeit nyam Hindu hapok Meghalaya kim kwa bandon kano ka huri hura ha Sngi nyam puja ulong bagi CPC Kelakren Syai ha ke Jinglang balum da Chief Secretary ba ka CPC ka klem yo jingtip bakandon ka rali banyala persat ya ke jingshot bat bam dok masih hapok Shelong ka arter risau kadai ke Sngi bakarpang ha ke bakan sedang ka we ke Jingla nyam ki riewngeit Hindu bat ka CPC ka kwa ba ke Jing le nyam puja ha ke ne ke jala kan long kabasuk kabasan bat bayat bet yai nanti klem don kano ka huri hura laong UJL Das